Sadi toli. Déjà 20 personnes, ça monte vite. 30, 50 déjà. Ça monte vite. 80. De 50 à 80. 30 personnes au théâtre. Ok. 100 déjà. Wow. Nato ɗo on wandi ko watte kon live d'urgence. Guinée 224 yaren Fouta lelu ma wiyatu Diallo. Déjà 150, Hadja Ousmane Diallo. Ça monte vite, hein? Ça va tellement vite. Aray ko jang inatana. Ko dapon pot arden wadgol ɗo. Ma wiyatu Diallo, vous allez bien et merci pour le support pour le soutien aux frappes, pour l'adhésion aux frappes, Front républicain pour des actions patriotiques. Lamine Barry, Salou Si, Konoy, Bido Gorgo, Sengo, Maroc ou Algérie. En tout cas, dans l'Afrique du Nord. Aray nato ɗo no andi ko watte kon barkere pellal Mamadou Moussa Sall. Aray ko mi ari ɗo ko heyɗintingol humpita ko ɗum addimi ɗo vite fait ko toɓɓe ɗiɗi jogiɗen ɗo rapidement kala natuɗo wota tan tongidir ɗo en seeɗa. Mi falno ka wadde live on hande ɗo kono mi tawi koye mi aro mi humpita on. Yewtere nden tigi koye asewe nde waɗata kono tentingino wontirɓe lagine ɓen no gasa ka ɓe waynodira e internet jango no gasa ka internet on duppite wi jango ko addimi ɗo non ko yetagol on ko honɗum hanuɗen nde waɗugol andintingol ngol ko honɗum hanugol waɗugol biyeto on ɗo kadi arayi information men indi joni simini joni dans la journée d'aujourd'hui par rapport e konɗum CNRD eɓɓi waɗugol e ngal ñallal alati on ɗo. Troisième coup d'état mo CNRD woni a wadde on e hoore jama on. No wirɗen noon si internet on no gasa ka duppite gibi jango ɗo alkamsa kikiɗe en andi wi à partir du 26 vendredi restez chez vous wone ka mon yahe ɗaɓɓon no ñamete naadon anditinen ɗum ɗon yahe ɗaɓɓon ñamete naadon mi fillo kadi yahe ɗaɓɓon ñamete naadon si ɗon mari kawtal jomo anduɗon feere nden ɗuɗa wallemo. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Yurmine wonɓe ɓen ka leydi wonɓe ɓen ka kammu dow gaɓe yurminay on. En andi en wi'ay sadaka yiltata mayde kono no haɗa mayde kanude. Kon ɗum non hatta wawa yiltude mayde nden ɓay mayde nden si nde fokkiti nde yiltotako. No wonir noon o adintinta ladial o nenatangal kadi si ngal ari. Les réseaux sociaux sont déjà restreints. Ouais, c'est la confirmation. Alkamsa feƴƴinoɗo ɗo miɗo yewtida e janjallo mi yetinomo o programme ɗo justement noon argument ji ɗi CNRD addata ɗin taw nangu téléchargegol VPN fus on soñjay woni hoore mum ko ellago kañum kadi yimɓe ɓe woni e wadde mi yiɗo ka réseaux sociaux ji message ji no circula woɓɓe no lando kon ɗum woni le meilleur VPN woɓɓe no inna j'ai téléchargé plusieurs VPN aucun des VPN no fonctionne ɗon andi 2023 kadi ko ɗum ɓe waɗno en yimɓe ɓen jaɓi ɗon yo VPN gollitire ɗo yo yimɓe ɓen immo on tuma wayiwa ka neɗɗo on ukkanoɗo on ka nder koloyru ɗo yo darno ƴawira o daari ko onno yañirta nder ɗum hara o fontoto ɗo yo daruno ƴawira ka koloyru ka ngayka ka ukka ɗon o tawi nder ton no faaɗi o yanyi o jasi o yanyi fi yo heɓu ka o fonto ɗen dole ɗo waɗi ɗon fi jasugol si o gollirino ɗe o ƴawayno kono non gine jon ko darugol sa'i kala si tawi o sakkorama ɗo o dara ko onno o yiltorta ka o iwri ton
kanko naade yo ndaaru ko honno o waawirta ittude ko sakkima kon ko yo ndaaru nonno yiltorta ma o ndaara ko honno takkorta joni noon kon ɗum woni o live ɗo no wirɗen noon ko live d'urgence ko ɗum woni urgence ara noon ko andintingol jama on hiɗen waɗuno taw aadi alkamsa kala ko hen horu en waɗi joni ɗum ɗo ɓuri lewru hiɗe wadde ɗum ɗo ko lebbi ɗiɗi on ni sinami faayu natuɗen ma sutiɗen jibi fuɗɗide wiwde ɗum ɗo woɓɓe non aray ɗo joni na min horiya joni min nandino e korka kam mi yaali hay hunde ko non si on yehi on jangi suratu yasin hino senditi pecce buy kono min miɗo ƴetta pecce tati no suratu yasin ardiri non no tawa ton e fecco goo ka Allah holli en ɗon noddowo on ko honno haray alhaali makko o woni goɗɗo ino nodda yimɓe ɗo yo ɓe noto ɓe ara ɓe salo ɓe adda kadi jalnori e mum fi kala non noddoɓe ɓen si ɓe ɗuuɗali hay si kala ɓe ɗuuɗali yerɓen notiɓe ɓen ɗon Allah no waɗana ɓe moƴƴere ko ɗum si tawi o wiyeteɗo ɗon Habibun Najjar kanko ɓay o nani ɓe tato arnoɓe ɓen ka saare ɓe tawata Allah addino ɓe on tuma fiyo ɓe noddu yimɓe maɓɓe ɓen e konko tawata ɓe andi on tuma kon ɗo woni pewal ngal heɓanoki notiɓe ɓay hari on tuma jama on ko andirno kala wonɗo e noddude koye taw o noddira e woni fi coggu ɓeɗo non ɓe noddi ɓe landaki coggu fus goɗɗo go iwoy ka o iwi o ari o inni moodi hey jama ɓeɗo ɓe noddi en o konko tawata ɓe landaki en coggu e mum ɓe holli en kadi maande e seede wondema ɓe ko ɓe nelaɓe Allah fi kala on tuma kala wownoɗo ɗum ko nangetenoɗo ware o wakkili kanko heɓi ngal cuucal ɗon o nooti o tabintini kañum kadi hay o gaynali ɓe wari mo ɗo yo ware tawi Allah hollimo aljanna makko ɗum ɗon woni fecco ɗimmo ngo ɓay ara nun ɗum ko nelaɗo taw wona yewtede konno nelaɗo ɓay noddi no tawiri ɓe notaki konno ɓe yaltirno ka leydi Makka Allah fuɗɗori ɗon taw feccere ɗimmere nden non ko feƴƴuno kon nelaɗo kon ɗum kadi woɓɓe go waɗano ka bange noddugol tammum ɗum non hal Allah ino hollude en non ɓen tawɓe ɓen no waɗani e ɗiɗi wondema mbawdi Allah ndinno ton o addani en ɗon mandeji 10 ɗi tawata mo yewti en e nder mum mbawdi makko ndin o yewti en ɗon ko tawata science on ari gandal hande wangal ɗo ngal ari ngal tabintini konko nelaɗo makunoɗo no tawa e muɗum o holli en ko honno ndi leydi tigi ndi tawori ɗo ndi yoori ko honno o woni ndi e wurnitirde ɗum ɗo fof ko faala en hollude kanko fuɗɗinoɗo hunde nden ka tawno nde ala ko kanko kadi mo wawi ruttude nde awata en yeggitu duuɓi ɓaawo ɗo non seeɗa en sikkuno RPG yata en sikkuno padre yata en sikkuno konte yata en sikkuno dadis yata en sikkuno seyku yata on Allah waɗunoɗo ɗum ɗon kañum kadi han joni mo woda o mayali o nawnali o gonga aadi makko ndin kadi ndi tultata aada makko on kañum kadi o waylotako no wowiri waɗirde non artugol ngol kam inni on ɗo wonɓe wiide ɓen ɗum neeɓi yarli ɗum waɗa e goɗɗum Allah ko non o hawjata few ɓay non o hawja an kadi wata hawju musidɗo fawo tun e makko ƴettu halfina alhaali maɗa on kanko Allah ɗum ɗo fof wiwgol ngol jango kadi hooren wata en weddito wata en amu wata en haaɓu e nder jemma jango on alkamsa no wetoyde juma immoyɗen kañum kadi ka subaka waɗen astahfirullah on no wowiri non ado ka subaka si juma on hewto yi fuɗɗoyoɗen bimbi huɗen senerde ha ka kikiɗe fewten Allah toroɗen mo kanko arnoɗo noti bani Israila en dandiɓe kamɓe loƴagol ngol yaltiniɓe ley ndundarankeyagal Fir'auna lo'imo kanko Fir'auna on Allah ɗon faynimo wooda haysina yimɓe wotuɓen Allah on kono kanko ko goto fewten on Allah ɗon wi'en Allah yoluɓe ɗo Allah dandumen non me waɗoyde konko bani Israila kañum waɗoyno yaltinoygol e tampere nde yiltitoyo kañum kadi e geddi ɗi dandumen ɗum non ko ɗum ɗo woni toɓɓere aranere nden nde addinmi ɗo toɓɓere ɗimmere nden ko andintingol on
fahin e nder nden toɓɓere araner nden wonde mayɗe wiwno si woni nyande 26 nden nyande juma on ka waɗoy ton ɗin du'aji ɗon koyo taw gibi jango alkamsa kikiɗe na yon yaltudey son yaltoyey ko yari yon yaw juuloygol juma arton soode kala ko woni nyamete naadon soodon kadi konko yonata on balɗe 10 mi fillo balɗe 10 gibi alkamsa jango koyo taw hino woodi ka wawon wurude e mum haa timma balɗe 10 soodon ɗum ɗo naadon ko on ɗum hikkoyta ɗon ko on ɗum waɗoyta ɗon no mi wiri on non ono waɗe tun ka wi'a ɗon kon ko ɗum ɗo woni menen ko min tori on ara nun ɗum e konko tawata haray no fokkiti e nder e balɗe ɗo si Allah jaɓi yandi non mi torike on mi jeeji on min torike on min jeeji on yandi ka fi Allah ka rewi Allah ka jokki en ɗan jaɓe waɗugol ɗum ɗo hooloɗen Allah hoolo rommo kono hoolodiren kañum kadi hakkundeji meɗen waɗe ɗum ɗo hina ko satti landa ɗon ɗo nayon immo darto ɗon finkari wi'a ɗon nayon immo yeebo wonkiji moɗon wi'a ɗon ko andina ɗon goɗɗum hino suti ka tawata onon kadi ko ɗum ɗo woni ko lanna ɗon ko ɓuri e fanɗude kon wone ka cuuɗi moɗon an won ɗon ka jananiri a yahalta o lagine yilto dey yiltota yawton siɗa ton hara ko yer hewta yilto yaltu nous sommes le 24 décembre miɗo wadde o live ɗo fewndo kam woni e wadde o live ɗo ko mi ndara leere ɗe ni ko 23h02 mi seedintina on tola ari yetike on inni si tawi a yaha lagine ta hammirton siɗa lagine hiɗa mari feere no yaltira yaltu kisan siɗa lagine ala feere no yaltira wata yaltu kama dey gibi jango e alkamsa wonu ka suuduma internet on nun ka toɓɓere ɗimmere en gayni ɗum ɗo toɓɓere araner nden ka andintingol ko yewtuno ɗen kon eɗen arde non ka information nden toɓɓere ɗimmere ɗon CNRD ko eɓɓi waɗugol ngol kon wanda nyande mi yetinoke on hiɓe duwanno waɗude communiqué mo tawata Fonike Menge, Billoba, Habib Marwana, e Nimaga, e nanduɓe maɓɓe accite jonne jama on ka ɓe hilno inne bon kaari e kaari ɓe accitama ɓe arti ka ɓe ngureji maɓɓe signe wondema kanko Mamadi ko yurmeteɗo ko accanowo ko neɗɗo tawɗo si jama on hoolike mo jonnimo confiance o naɓay ndi leydi e hoore moƴƴintingol hakkunde guinéenɓe ɓe ko o président de la paix ko ɗum ɗon haɗi ɓe heɓɓuno si tawi on communiqué ɗon waɗaka ko ɓay haray no gasa tola yalti yewti wata ɗum ɗon gongine on ɗo arde kañum kadi mi waɗa goɗɗo goo fiwata on ɗon kañum kadi laato révélation on ko honɗum ko wondema ɓe heɓɓi ɓe duppita internet on gibi jango ɓe waɗa e non communication ji e communiqué ji ɗi tawata ko ARPT on e compagnie de téléphonie ji ɗin waɗoyta ɗin communication ji naɓana on mo kala e moɗon message ka téléphone moɗon inna on a raison de travaux a raison de ceci cela internet on heɓay perturbation haɗi ɓe kupa hande ko fi watta chrétien ɓe ronku heɓude no célébrira mes on hande mes mo ɓe waɗata on hande fiyo ɓe wawa waɗude on mes ɗon ko sabu ɗum ɗon haɗi ɓe wawa kupude hande internet on kuran on noon ɓe fuɗɗike kupande woɓɓe gibi hande ɗo ni on non kuran haɗi ɓe kupa mo fewndo ɗo ni difficulté ji ɗi ɓe mari ɗin hiɓe inna wata fewndo ɗo ɓe memmin probléme fus e leydi ndin sabu kanon ɗo e yi en waɗiɗo président sénégal on Diomaye Faye o yehi Casamance o hiwroyke chrétien ɓe ɓen ton ko ton o ndaari ballon on hanki inneteɓe président ɓe ɓen tawɓe ɓen ko président tigi tigi fewndo kamɓe kon ɗo ɓe jokki kanko himo suuɗi no wowir noon no wowno suuɗirade no premier coup d'état makko hari mo suuɗi e blende toujours kanko o yaltatata ko yimɓe ɓe yata waɗa golle ɗin yimɓe no wiide ɗo haɗi o yalta wowa haɗi o yalta wowa na wowɗo ko wowa woɗa premier coup makko ko sukaɓe makko ɓe yehi waɗoy coup o yimmo waɗo inni kanko yawno ka mayde deuxiéme coup d'état makko ko spirɓe makko ɓen o immini yo yaw déstabilise ɗi parti ji ɗi annduɗa ɗo fo ko kamɓe yalti wowli ko wowli kon fop ha o gayni wadde
o suusali kanko yaltugol wowla o suusali kanko affrontugol ɓeɓe o élimini ɗo fo donc ko mboodi kon ɗum habbori ɗon mo ko mboodi o kudota tammo ɗo kañum kadi o yina kanko kadi yalti waɗi kon mani ɗo donc on débat ɗon liɓe mo te fof dirnemo na ɗum woni sujet on guinéen ɓen nous avons la mauvaise réponse parce que nous posons la mauvaise question mi yimɓe no wowla ɗo concert no prévoya joni ɓaya o kofi ari joni o yimɓe ɓen hammir Habib Patako no waɗir ni eni Habib Patako mon ɗo wiide ɗon kañum kadi yimɓe yaha concert ji muɗum balɗe seeɗa ɓaawo ɗo no adina kankadi aɗa mo waɗande mo kanko oya kañum dumboya kañum kadi morsoji yalten e koye débat e jama enjeu on hina ɗum hina yugol concert no waɗa ɗo boycotté mo yahin ɗo na ɗum minni en wawɗo kaka hoore tappata wawaɗo kaka hoore tappete yalten e koye débat do caniveau yalten e ɗinɗon ɓe jonna en ɗinɗon tun en ƴeeɗe maɗɗo ɗen internet no fokkita doppitanegol peeyi yele hara ɓe andali ko fewndi délégué ɓe CEDEAO ɓen ari hewti fi wallitagol ɓe on forfaiture mo tawata ɓe wadde mo e hoore jama on onon tawon ko yonɗum marɗon ko joɗɗon yewton fi mum ko parce que artiste johi no invita no wi ka leydi muɗum no arde kañum kadi ɗaɓɓugol geɓal muɗum e juuɗe ɗi bandiji ko ɗum mono marɗon ka yewton Donald Trump ino ƴettude mesure ji fi onon ɓe Nicaragua ko honɗum e honɗum ɓe waɗata on tawɗon onon ko marɗon fewn ɗo ka ɓoggi non ko parce que artiste joyi no woodi mo tawata onon kadi ɗon faala jonnude mo audience ɗon faala mo waɗande publicité gratuite finen seeɗa jama yalten e nder nde niwre awa no mi wiiri noon toɓɓere nden ɓe décidi ɓe duppita internet on so inni noon iɗon télécharge VPN ɗo yon immano haqqeji moɗon ɗin holli han joni hiɗon teni e joɗagol ɗo tawa combat moɗon on ko ɓawa téléphone on ɗon moye wadde c'est pas sérieux sincèrement c'est pas sérieux ene on mandini mbijo e nder yontere hande kam woni e yewtude ɗo haray ko gotel e piiji ɗiɗi CNRD wawi yultude joƴƴini duntaranke yagal muɗum ko tawata duuɓi jeeɗiɗi en anda ko onto ɗum ɗon darroy to ma Allah itti ka mbawdi makko ton o itti ɗum ɗo ko tawata kon hina doole ma hina doole an hina doole hay goto e meɗen ɗiɗo ɗiɗi non hino fokkiti ka kala e muɗum hino wawi waɗude an tawa hande ɗo ko mapin ma ko honno wawirta heɓude on VPN fiya joɗo ka téléphone ma joɗoɗa confortable ma waɗa ko faalaɗa an ko lutti kon yo waɗe hoore leydi ndi ça te regarde pas c'est pas ton affaire an haaja kay ɗum ɓay tun an hiɗa andi lendi ma mardi ma juma on tigi ñande men inni ɗo wota on yaltu yo wonu ka cuuɗi moɗon an hiɗa andi si tawi tun jango 25 on feƴƴi jango innoyte ko feri e golloytake kono an hiɗa andi e juma on hiɗa waɗi déjà programme maɗa on ko on hammo ya uditoya boutique muɗum on huɓɓino otoal muɗum ya waɗa activité ji muɗum ko ɗum hande ɗo ni wonɗa e miijitade an ala ndarde ka woɗɗi ala ndarude si feƴƴiɗo jonte si feƴƴiɗo lebbi si feƴƴiɗo duuɓi konto ara wonɗa kun saayi on toso kun ɗo kun joɗoytoɗa ɗon kun tawata konko joɗiɗa ɗon fallidirɗa juuɗe maɗa jokkete duuɓi capanɗe e konko tawata ɗon sa immanike haqqeji maɗa ɗon kañum kadi leerowoy seeɗawoy ɗum ɗon kañum kadi ittete talla lakke ko yahata ko naɓaynoɗa kañum kadi duuɓi capanɗe kon ɗum e muɗum wonɗa suɓade a suɓoto joɗagol dundarankeyaagal jaggu e doolede e wonu hoorema ka immoto daranoɗa haqqeji maɗa ɗin immanogol ɗiɗo noon ko waɗugol ko wi'aɗa ɗo wonu ka suuduma nanu holla an kadi c'est le vote avant le vote c'est l'élection avant l'élection ko faala ɗen hollude ɗo taw ara nun ɗum e koko wonɗe wadde ɗo ko discipline on wonɗen e yaltinde ɗo holla goɗɗo ma woɓɓe no woodi noddoɓe men e goɗɗum min holla ɓen ɗon ko ɓe wi ko yimɓe ɗo wawi iwtirde ɗum ɗon kono min iwtirta ɓawo kañum mamadi e yimɓe muɗum ko ne waɗude ça c'est déjà un message wonɗen e naɓude deuxiémement kañum kadi harana hay hollugol on ɗiyan luttuɗi ma wi ɗin ton communauté international on no ari no séjournude lagine ɓe ari yiwgol ko honno ndi leydi ɗo wayi ɓe yiwe e juma on hay collu ngotum yaltaɗe ɓe landoyo ko honɗum waɗi ɗum ɗo ɓe yeete o jamaɓe ɓe yaltari ɗo fo décidi darnay taw leydi ndin ɗo donc ñande hewtoyta élection on déjà kamɓe hare ɓe yi l'élection avant l'élection ɗum ɗo ko ma goɗɗo ara joɗo kañum kadi waɗana on tableau dessinana ɗum ɗo holla on ɗum ɗo inna on message mo naɓoton on nden ñande ça va contredire e kamɓe ko ɓe waɗoyta kon
accoygol ɗo ha ñande innoygol ngol ko ñande ñallal maɓɓe ngal ɗum yimɓe ɓe wona ka suudu no e watuma déclaroyɗa férié e nder journée tawɗo ko dimanche woɓɓe innaktuma dimanche yani un jour férié ça sert à quoi sansata fus donc nane jaɓon ko wi'a ɗon ɗo juma on c'est l'élection avant l'échéance wonɗe wadde watti ɗon noon kañum kadi mi yeetike on konko waɗoy ton ɗo message mo naɓanoy ton ɓe ka caserne ji message mo naɓanoy to wonɓe ɓen ka pitaji message mo naɓanoy to woɓɓe go kañum kadi hésituɓe ɗum ɗon encouragé ɓe yakkinayi ɓe coobina ɓe wallitoɓe konko tawata ɗon hiɓe waɗani e ɗiɗi si ɓe waɗi jama on ara alda e maɓɓe kaara jama on wonde maɓɓe légitimité on ko minni on ko na légalité on ko légitimité on ara won ɗon men jonnude donc jaɓe fi Allah ka rewi enɗan ka jokki enɗan waɗe ko wi'a ɗon ɗo ɓayna ko satti landa ɗon ngal ñallal juma ɗo muññe kala ko woni e maggal hiwe hoore mum hiwe wonkiji mum hiwondimu mum wonon ka cuuɗi moɗon ɓe desidi non ɓay tun hiɓe andi min jonni o message ɗo mi yetike on encore une fois wonɓe ampade en ɓen ɗo ɓe duppita internet on ɓe waɗoya communication ji wi'eteɗi ko golle ɓe woni e waɗude ka réseau golle ɗe ɓe woni e waɗoyde ka fibre optique ko golle ɓe woni e waɗoyde e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe addo e dow argument mo ɓe addoyta ɓeyna ko ɗum ɗon waɗi si tawi ɓe duppitali few ɓayre ɓe hato jini internet on koye wonu awa hihi internet on o woni affecté parce que golle no waɗude ko ɗum o message ɗo ɓe prépari so yiyoyi o message ɗo no yalta unde koko tola yetino on ko jonnon mi huɓintinira yewtere nden honɗum CNRD fokkintiniɗo ko tawata ɓe tawnata kono hiɓe waɗani e ɗiɗi hiɓe tanƴini ɓay tum ɓe ala feere goo ko ma ɓe yaha e muɗum ka yaltoyo jonnon si ɓe duppiti o internet ɗo ɓe ari ɓe tabintini kon ko wiɗon kon ande ñande ɓe yinni ko mascarade maɓɓe on téléphone innama yaytake ka biroji donc a réalité ko tuma feƴƴo e ndeññande alati on ɓe fuɗɗo gibi ndeññande kikiɗe ɓe mari on carnaval mo ɓe yaltinoyta yimɓe o yigo e motoji ɗi ndeññande ɗe mo yowriranno noon fimo ɓe yaltiniɗi ɗo kañum kadi ɓe eɓɓiɓe yaltoɓe ɗum gibi ndeññande alati on kikiɗe waɗoygo résultat ji maɓɓe ɗin ɓe fuɗɗo andirde sans aucun suspense wondema o feƴƴi ɓe naɓi déjà taw kala préfecture mo ɓe andi ɓe tañƴini tension waɗa e muɗum ɓe naɓi ɓen yahoɓe ton ndeññande militarise kala ka ɓe tañƴini goɗɗo men minorto ko de dimanche on kikiɗe ndeno wi e lendi bimbi koye taw déjà kamɓe ɓe confirme mo kanko Mamadi o feƴƴi journaliste ɓe plateau ji télé synergie mo ɓe waɗoyta on gibi ndeññande jemma on kikiɗe déjà ɓe fuɗɗoto andinde on que c'est une première et du jamais vu o feƴƴi déjà dès le premier tour ɓe inna hekkiɗo mo ɗon on hande kadi e luttuɓɓen fof no préparade non fi waɗangol mo message de félicitation Guinée waɗi ko wari ha hande dès la nuit des élections ɓe wawi hendade résultat ji ɗi ɗum ɗo ɓe décidi ɗum ɗo kañum kadi ko moni e wowlirde gibi hande go'o ko tawi kon kala ka toola yalti wowdi hande kadi fi fennugol mo aray ko ma ɓe soit ɓe change ɗum ɗon few ma ɓe darano ɓe modifiera ko ɗum waɗi simi yalti mi wowli ɗiɗo komi wowli ɗo no gasa sabu ɗum ɗo ɓe ronka ittude internet on fi wata mi heɓu gonga hoore maɓɓe en même temps kadi ɓay mi yalti mi andini on ɗum ɗo wondema gibi dimanche on kikiɗe sino ɓe eɓɓiri noon feƴƴi hunde waɗali ko gibi ndeññande dimanche on kikiɗe ɓe waɗanta on déjà médiaji ɗin journaliste ɓe ɓen waɗata wi'a c'est du jamais vu une première lagine élection waɗa ndeññande jemma on tigita vainqueur on andike ɓeyna sans suspense sans aucune surprise kanko Mamadi o feƴƴi ko homɓe noon addoyto jonnoyde on ɗin information ji ko France 24 TV5 RFI en tout cas média étranger ji ɗin ko ɓeɗo jonnoyte on primaire ɗon ko ɓen addoyto annonce oyde ɗon wondema sans suspense ko moji ɗi mi woni e utilisoyde sans surprise et sans suspense kanko Mamadi ɓe addoto taw wiyoyde kiikiiɗe telle wano 20h ni ɓeyna premier dépouillement ji ɗin tendance on ko holli qu'il était déjà en avance sur ses concurrents ka wiyoyte ɗon minuit kiikiiɗe ɓeyna déjà la plupart ko yalti kon taw dollo donné largement en avance et donc
sans suspense ko kanko woni ko feƴƴi, et sans aucune difficulté, sans surprise ko kanko woni ko feƴƴi. si fuɗɗama no wi'ede kaari nokkel kaari fuɗɗike contestation ɓe fuɗɗo fellude, ɓe fuɗɗo wadde ko ɓewne wadde ko. c'est pas mauvais, ɗum ɗon fof kañum kadi hino tawa eno eɓɓirɗen noon enen kadi ɓe eɓɓi innom wiya kiidu na kaydan wa kiidu kayda. hare ko ɗum ɗo mi arno ko mi arata mi yetto on ɗo préparano ɗum ɗo moƴƴano e juma on fi Allah hoti annabijo wota on yaltuka mo, fi Allah hoti annabijo wota on yaltuka mo, mo yaali lagine wata taƴitirton yewɗo on fi e waɗoy noon ton feddo fendane on geru no ƴawira e avion le plus rapidement possible nde no wi e juma hara yalti lagine nani aw torik Allah woni ballo meɗen allahumma amin hawrinde e sawabu allahumma amin. Allah yon nanu koko yeta ɗon ɗo kon allahumma amin. Ara en jonidiri rendez-vous et assez on si Allah jaɓi. Restez chez vous à partir du 26 décembre 2025.